committee yemhlangano ke beyikhuluma ngekuthula nekuchubekela phambili kuthuthuka kwemave. Phindze futhi ke yakhuluma nangetintfo letinyenti leti phatamisa kona kuthula nekuvana kwemave lakhona emhlabeni. Live lakangwane ke likhonile ukuthi lithule inkulumo egameni leNkosi Mswati wesithathu, lapho khona inkulumo yethu yona beyigcile kukuthula kule ngcikithi yekuthula ukuthi kuze iAfrika ithuthuke iphindze futhi ibe ngilethulile. Kumcoka kakhulu ukuthi ama-solutions kuto tinkinga lesitibhekile abe ngawo la aqhamuka khona e-Afrika nakumalunga ayo, nokuthi-ke emave vele akabambisane asebenzisane njengoba live lakangwane likuhambisa embili, usebenzisana nekubambisana nemave lamanyenti emhlaba.